Today 250 niyo channel yonyine uzayisangaho amakuru agezweho kandi buri munsi. Rero ntugenda udakoze subscribe. Murabizi ko muri iki gihe u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange turi guhangana n'ikibazo cya coronavirus cyangwa COVID-19. Kuva leta yafata ingamba z'uko abantu bose baguma mu ngo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo giterwa na coronavirus, hari abagizweho ingaruka zikomeye n'izi ngamba, ariko leta yiyemeza kugenda ibafasha mu buryo butandukanye bwo kubona ibiribwa n'ibikoresho by'isuku biba bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Rero kuva leta yafata ingamba zo gufasha aba bantu, hari imiryango itandukanye, ibigo by'ubucuruzi, amakompanyi yigenga ndetse n'abantu ku giti cyabo biyemeje kunganira leta muri iki gikorwa, batanga ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'isuku ku bantu bagiye batandukanye. Iki gikorwa cyishimiwe na benshi, kubona abantu baragize umutima w'ubumuntu bakemeza gufasha bagenzi babo, bakabagoboka muri ibi bihe imirimo yose yahagaze. Ku rundi ruhande, abandi bantu nabo bagaragaje ko bidahesha Imana icyubahiro kuba uwafashije yifotozanya nabo yafashije n'ibyo yabafashishije, hanyuma amafoto agasakazwa mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu rwego rwo gushaka kugaragaza ko hari icyo yatanze. Ibintu bamwe batishimira ndetse bitavugwaho rumwe. Ijwi rya benshi ryavuze ko abari gufashwa atari uko bari basanzwe bakennye cyane mu buzima busanzwe, ahubwo ko byaturutse ku kuba ntacyo bari gukora muri iki gihe bitewe n'uko imirimo yose yahagaritswe. Hari n'abisunze Bibiliya bavuga ko iyo ukuboko kw'iburyo gutanze, ukw'ibumoso kudakwiye kubimenya. Ibi bintu bimaze iminsi bigarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu babidebatingaho, babijyaho ibiganiro mpaka ku bijyanye n'ukuntu umuntu yifotoza ari gufasha abandi, yangiza agakwirakwiza amafoto agaragaza ko yafashije abantu. Nyamara mu by'ukuri wanareba cyangwa unarebye neza, aba bari gukwirakwiza amafoto bafasha abantu, ntabwo mpamya ko muri bo hari uwatanze ibintu byafasha abo bantu mu gihe cyose gisigaye mbere y'uko basubira mu mirimo isanzwe. Aho ntimunyumve nabi, ntabwo mvuze bose, mvuze bamwe. Hari amafoto amwe namwe nagiye mbona nanjye, cyangwa nawe wagiye ubona urabizi, umuntu ari gukwirakwiza ifoto ari gufasha umubyeyi wenda kungana na mama we cyangwa n'undi mukuru, agakwirakwiza ifoto ari kumuhereza ibiro bingahe by'ibishyimbo cyangwa ibiro bingahe by'umuceri kugira ngo abantu bamubone ko nawe yatanze. Ibi ntabwo ari byo, bimaze iminsi bigarukwaho, nawe urabizi, warabibonye. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnston Busingye kuri uyu wa gatandatu yatangaje ko nta bikorwa byo kwiyamamaza bihari byatuma ufashije abagizweho ingaruka na COVID-19 abishakiraho amajwi abinyujije mu kwifotozanya nabo ndetse n'ibyo yabahaye. Mu kiganiro Minisitiri Johnston yagiranye na televiziyo y'u Rwanda, yavuze ko hari aburirira kuri gahunda ya leta yo gufasha bakabikora nta n'urwego bamenyesheje, bikaba byanateza akavuyo. Yavuze ko igikorwa cyo gufasha ari cyiza, ariko ko gikwiye gukorwa mu buryo bunoze kandi inzego zibizi. Busingye avuga ko nta gikorwa cyo kwiyamamaza gihari ku buryo ugiye gufasha yamwifotozanya n'abo yafashije, yarangiza agakwirakwira mu bitangazamakuru agaragaza ko yafashije. Minisitiri yagize ati, ntabwo turi mu gikorwa cyo kwiyamamaza, turi mu gikorwa cyo kurwanya icyorezo. Niba ufite ibyo ushaka gufasha abaturage baha n'aha, jya kuri uwo mudugudu, jya kuri uwo murenge, jya kuri ako kagari, ubibabwire ibyo ufite, babishyire muri gahunda, babitange mu buryo bunoze.
yavuze kandi ko niba uwafashije yifuza kuvugwa ngo ubuyobozi bw'akarere, umurenge n'akagari bwabimufashamo bukajya buvuga buti ibi ngibi ni kanaka wabitanze, ni kanaka wabibageneye, ariko bitabaye ngombwa ko bisa nko gushaka amajwi. Aha yagize ati niba ushaka ko bavuga ko ari nawe wabizanye, umuyobozi w'akarere, ku murenge, ku kagari barabigufashamo rwose. Minisitiri Busingye yavuze kandi ko gufasha bitabujijwe, ahubwo ko ufasha akwiye kubahiriza amabwiriza yashyizweho na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ngayo nguko, nyamuneka bantu muri kwifotoreza ku bandi mubafashishije litiro y'amavuta n'ibiro 2 by'umuceri, ntago ari byo. Twisubireho. Iby'ukuboko kw'iburyo gukoze ukw'ibumoso niko ubimenye. Ibyo byanditse muri Bibiliya, nimba nawe wizera Bible urabizi cyane, ushobora kuba unabizi kundusha. Ngayo nguko, ntibagire kugenda udakoze subscribe.